Kuyangithokozisa kakhulu. Ukuthokozisa kwalo kusukela ekuthini abantu abaleli ilizwe lona leli sebebona ukuthi hathi alisahambi ngendlela, basukuma basebenzela abantu beZimbabwe njengoba babebasebenzela waze kwafika ekukhetheni isono sakhe okwaba yikumela iqiniso. Usuku lwalamuhla lanxa sinanzelela ukuthi omama sibalithwala, kodwa mina ngithi bona abomama bakhona abatshengisele kube nomehluko, ukwenzela ukuthi laye abone ukuthi lapho kulabomama khona kulomehluko kuza kwengeza omama.